أزوجكم على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan anak saya Yumi Sarimalta untuk kamu, Reza Aulia bin Zain Abidin, dengan mahar 20 emas tunai. Saya terima nikah Yumi Sarimalta, anak kandung Bapak, untuk saya dengan maharnya 20 mayang emas tunai. Alhamdulillah. Jamaah nikah yang dimuliakan Allah, sekarang langsung kita masuki dalam acara inti akad nikah. Saya akan bacakan khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو فيما معناه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أزوجكم على ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan anak saya Yumi Sarimalta untuk kamu, Reza Aulia bin Zain Abidin, dengan mahar 20 emas tunai. Saya terima nikah Yumi Sarimalta, anak kandung Bapak, untuk saya dengan maharnya 20 mayang emas tunai. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa fi khairi wa afiyah. Alhamdulillah, acara akad nikah telah berjalan dengan lancar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
Alhamdulillah, sama-sama kita telah menyaksikan dan semua kita yang hadir di sini telah menjadi saksi atas pernikahan antara Tengku Reza Aulia dan Yumi Sarimalta. Maka dengan demikian Tengku Reza Aulia dan Yumi Sarimalta urung drono kasah untuk menjadi pasangan suami dan istri. Meskipun kalau kita melihat hadirin yang hadir, yang bisa masuk ke dalam ruangan adalah beberapa orang, tapi sejatinya pernikahan ini, akad nikah yang tadi kita saksikan, itu disaksikan oleh penduduk langit. Ketika akad nikah terucap, maka bergoncang arasy. Ini adalah satu janji, janji yang tidak main-main, janji yang suci, janji yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalidha, janji yang kokoh, janji yang kuat. Maka hari ini janji itu telah terucap. Tengku Reza Aulia janji kepada wali, janji kepada keluarga, janji kepada kami semua. Tengku Reza Aulia akan menjaga, akan menyayangi, akan memberikan kenyamanan, rasa sayang sebagaimana yang telah diberikan oleh keluarga, yang telah diberikan oleh ayah, yang telah diberikan oleh ibu. Hari ini merupakan hari yang sangat spesial. Maka pesan kami Tengku Lintu dan Dara Baru, menjaga rumah tangga yang kan bina uronyo dengan sebaik-baiknya, menjaga benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang suami, menjadi seorang imam kepada Yumi Sarimalta. Tengku Lintu dan Dara Baru yang berbahagia, sungguh menikah adalah dirawatnya di dunia, tapi berakhir, berujung, berjumpa kembali nanti di surga. Maka dari itu, jadikanlah rumah tangga yang bina uronyo bejut, rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah berjumpa kembali nanti di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir daripada kami Tengku Lintu dan Dara Baru, tidak ada hadiah, tidak ada kado yang terindah hari ini, melainkan seuntai doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairi wa afiyah. Hadamallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وارزقهما ولدا صالحا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله على محمد. يا رب صل عليه وسلم.